السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan nagala socotaan waa Axmed Academy Square. maanta insha Allah waxaan qaadan doonaa 10 insha Allah maanta waxaan qaadan doonaa working with variables. chapterkii hore wuu noo soo dhamaaday. chapterkan ayaa ku xijinay chapterkii hore. sidaas darteed insha Allah maanta waxaan diiradda saari doonaa aan ka hadli doonaa working with variables. sida loo shaqeeyo doorsoomayaasha ama sida uu shaqeeyaa doorsoomayaasha insha Allah. Okay. Iwaankeena wuxuu yahay working with variables. sida uu shaqeeyaa variables sida loo shaqeeyo sida uu shaqeeyaa. Hadaba jabtakan waxaa muhiim ah ku jira saddex waxyaalood inaad fahamtid. algebraic terms iyo expressionkiisa iyo word problemskiisa inaad fahamtid. Hadaba halkan casharkan waxaan uga hadli doonaa algebraic terms and expressions. termiyada algebraic iyo qaabka loo muujiyo algebraic. Okay, algebraic expression consists of algebraic expression wuxuu ka kooban yahay variable ka kooban yahay variable waxaa laga wadaa doorsoomo ka kooban yahay. variable wuxuu noqon karaa x y dadaba tirooyin wuxuu noqon karaa doorsoomayaal ay noqon karaa doorsoomayaashaas ayaa loo yaqaanaa variable ama wuxuu noqon karaa numbers ay noqon karaa often with operation signs. kuwaas oo badan la shaqeeya calaamadaha operation signs waa kuwa pluska minuska definitionka pluska plus minus multiplication and division. intaan ayagoo la shaqeynayaan waa doorsoomayaal iyo nambaro la jira calaamadooyinka kuwan functionada and grouping symbols iyo calaamadooyin group isugu ama grouping symbols calaamadooyin group isugu. Okay, si guud hadaan u qeexno wuxuu noqon karaa waa doorsoomayaal oo tiro la socda iyo calaamadooyin la socda ayay noqon karaan ama tirooyin iyo calaamado ayay noqon karaan algebraic expressions. Example, expressions such as x minus 2 waa expression. X waa doorsoomihii, operation sign waa number 1. 4a maxaa weeyaan 4 waa number, a waa maxay waa variable, number variable, operation signs and P is a number, it's a letter, yes. Okay, 6 divided by n. noocyadaan oo kale wixii loo qori karo ayaa loo yaqaanaa algebraic expressions ayaa loo yaqaanaa. Okay, waxaa kaloo muhiimka ah inaad fahamtid maxaa weeyaan terms. term maxaa laga wadaa? term wuxuu noqon karaa waa number ama a product of a number, taranta number and one or more variables kuwaas oo la socda hal ama in ka badan oo doorsoomayaal ah. term waxaa loo yaqaanaa marka waa nambaro ama taranta nambaro iyo variables ayaa loo yaqaanaa maxay term loo yaqaanaa. For example, in this expression 7a plus 4b plus 3. Okay, hadaba this is 7a 4b and 3. kuwaan dhammaantood waa maxay waa termyaal. kan waa maxay hadda number with a product of a weeyaan number 7 times a plus 4 times b plus 3. kuwan oo kale ayaa loo yaqaanaa maxay term. kan waa term, kan waa term, tan waa term. Okay, waxyaabo kale oo muhiimka ah meeshaan loo baahan yahay fahamtid maxaa weeyaan variable oo meel iska yaala keligiisa. ya variable keligiisa meel iska yaala wuxuu leeyahay coefficient of 1 ayuu leeyahay. y keligeeda maxay ka dhigan tahay 1y laakiin ma qoraysid 1y mar walba ma dhehaysid. For example, ma dhehaysid halkan oo kale haddii aan ku dhaha x plus 3y plus 2 oo kale haddii aan sidaan ku dhaha ma dhehaysid 1x ee number kastoo doorsoomo kastoo meel iska yaala coefficientkiisa waa 1 ay ka dhigan tahay mana muujinaysa. ka kale waxaa weeyaan like terms iyo unlike terms. intaad ka shaqeynaysid chapterkani waxaa muhiim ah inaad fahamtid like terms iyo unlike terms maxaa laga wadaa. like terms maxaa weeyaan doorsoomayaasha isku midka ah. like terms waa yani doorsoomayaasha isku midka ah iyo unlike terms kuwa aan isku midka ahayn. For example, haddii same variable uu yahay, for example 2x x wada tan waa 3x 2x iyo 3x maxaan leenahay waa same variable. x iyo x doorsoomayaal isku mid ah ay wada leeyihiin. kuwa doorsoomayaasha isku midka ah wada waxaa loo yaqaanaa like terms ayaa loo yaqaanaa ama same exponent ay noqon karaan 2x squared sidaan oo kale.
أما two constant numbers لو constant numbers كلنا okay 2x square plus 3x square هو هذا اللي عندي كرنا والسم variable unlike terms نحن كرا different variable and different exponent نحن كرا variable كلا دوان يو جبارو كلا دوان for example هذا رسمي جين كتير 2x square plus 3y square لو هذا رسمي تغير y تندور سومه هو x square تندور سومه هو محي و y square لو هذا x يو y ولا هو دور سومه كلا دوان unlike terms كا وحلو يقانا هو دور سومه يشودو أي كلا دوان هنا فهمتي دوا مهم one problem is كا يو algebraic expression كده سيدا لو موجود otherwise problem is كان مش موجود دونه هو نوع كرا أفرتي operation أي أنا وش أبين كيليا أفرتاس operation أنا هقدر دينا بسارين هذا وش أدو حلسيد دينا النتيجة كيو inequalities كسي أدو حلسيد أما every one problem سيا سبتي سأدو فهمتي وهنا أدري أمسكو سبتي أمسكو سواء سبتي أم practice وسميسا وهو حيوان هو بدن أنت بدن وأدري كوا complex كوا okay why problem is the algebraic expression كيس okay تكو وضع عن كبلو هنا add for example look at it add أما plus add هن هدي عندنا number add with 9 add with a number for example number add with 9 وهذا وضع number add with 9 واسدا مثلا أما a number plus 9 أما 9 plus a number okay إيري لواد terminology لواد استعمال اسمه plus وهذه كذا 9 plus a number 9 plus a number 9 plus a number هذا وضع 9 plus a number 9 plus a number 9 plus a number مثل لواد terminology لواد هو sum the sum of two numbers the sum of 9 with a number the sum of two number the sum of two number the sum of two number the sum of the sum of متى أريد أريها for example the sum of two number the sum of two number ما هذا عندي كلام كده x plus n the sum of two number ولا ده لواتيه أدي أدرك the sum of two number is this and this x plus y equals to هذا الإنسان okay كل واحد increase 9 increased by a number for example 9 increased by a number 9 increased by a number for example 9 increased by a number 9 increased by a number in can terminology يخو كلو فربنا هذا استعمال for example هذه كذا 3 more than a number 3 more than you know كلام more than 3 more than a number 3 more than a number for example 3 more than a number 3 more than a number number 3 more than a number that means 3 more than a number 3 more than a number in time أيها وحنا كذا operation كوشابين يوم كيبدا addition subtraction كم إحنا كرا less for example less 3 less a number 3 less a number that means 3 less a number هذه أحسن لك أما 3 decreased by a number 3 decreased by a number that means 3 decreased by a number سأنا هذه كذا أما واحد كذا okay إرجلوات less okay decrease minus 3 minus a number 3 minus a number 3 minus a number 3 minus a number that means أما 4 minus a number 4 minus a number number minus 4 yes number minus 4 سلام كده أيوة نقول كرا كيف addition كا okay كيف يكون كرا فربنا يا ليك
اوكي قيبتا كلا دي انفسي حيرو قيبتا multiplication وحنا نقول كرا number times اما 8 times a number times انا استعمالش مرة كاركود دي سؤال بدي times الكو هتبقى multiplication كده 3 times اما 4 times a number 4 times 4 times a number 4 times a number 4 times a number okay 4 times a number معلومة ولا 4 times a number 4n 4 times a number the product of a number 8 the product of a number product وانا استعمالي كتايا sometimes اما ميرا كواليتي multiplication ولا okay the product of two number هدام كلها كده the product of two number that means the product of two number x times y okay no the product of 4 is the product of a number 4 is a product of a number a product of a number that means 4 is the product of a number ونوع 4 is a product of a number هل كان نقصي هذا هل كان word problem is كان قرية هل كان مع قرية algebraic explanation هل هبون بايدي ما ونسي وضعي مع كقالني times product ككلام نقول كرا of 3 of a number 3 of a number that means 3 of a number 3 of a number times product of double 2 doublet a number 2 doublet a number that means 2 doublet a number 2 doublet a number that means twice a number twice a number twice a number that means 2n twice a number امتحان operation ايضا استعمالها multiplication كان قيبت مع نوع هاي quotient قيبت quotient كما قيبت division كيا نوع هاي مع اللي هاي 3 divided by a number 3 divided by a number 3 divided by a number that means 3 divided by a number ومثل هاي divided into أيوة استعمالها divided into for example divided into هذه الاستعمال ما هنيه كرا 4 divided into a number 4 divided into a number 4 divided into a number محله ولا 4 divided into a number say sentence هو من نقولين 3 divided by a number يا سان نقول لكن 4 divided into a number that means 4 divided into a number ونوع 4 divided into a number أما a number divided into 4 a number divided into 4 that means a number divided into 4 that means a number divided into 4 أنا هذا هو مكان سوق أنا يستعمل لذا سما 4 divided into n لذا حلو عادة يعني سوق ولا يبغى يعني لا هذا مركو هذا divided into a number يدنا نوعا وكله هي استعمال كتان أوكي 10 كلمات أنت أنا جمهوري بهاي هذا بقى حلا يلا وين سفر عن التراسيسي سيو وفرض هذا سؤالها النص وصعدة يعشران النص وصعدة word problems يو هو بدن complex questions يو بدن هين سؤالين أبد word problems كا يو بدن linear equations كا يو inequalities كا صوص وصعدة هذه word problems كا سفر عن التراسيسي I'm sure إن سفر ده بيخليك كتير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.